Otavalo informa. Hatun taki rikuy pawka raymi peguchetío ishkay waranga chunga ishkay wataka ñami sumakta paktarimuju. Shinallata festival andino ñukanchik punda takikunata rikuchinkapa taki tiyukunaka hatun kushi huywanmi rikumunajo. Kay punda takikunata kawsachina huytaka tukuykunami alikachishpa rikunajo. Tawka taki tiyukunami kay hawa yachankapa munashpa kay raymita ñawpama apak tiyukunawan rimarinajurka pakta kashun nishpa. Mayjankuna kay taki akllarinajuipi kashun nishpaka raymikunapa kamachikunata hundachita ushapankichimi. Kay fanga www.paucarpeguche.com fangapi ishkay chunga ishkay puncha enero killakama. Para esta nueva edición del Paucar Raimi, lo que estamos proponiendo es crear el primer Festival Andino de la Música. Es un concurso nacional donde todos los músicos del Ecuador, sean estos indígenas, mestizos o negros, tengan la oportunidad de presentar sus trabajos inéditos. Chusco tandanajushka taki mishakunaka paykunapak takikunata uyachipangami concierto de festival tutapi hatun mama llaktakunamanta takikunawan pakta kankapa kayka kankami chunga pusa puncha febrero killapi. Otavalo alcaldía ukumanta ruraykunata pakta chinchi.